Emakumeen aurkako indarkeria desberdintasun historiko baten adierazpenik muturrekoena da. Giza eskubideen urraketa da. Balio demokratikoen eta emakumeen duintasunaren aurkako eraso zuzena, emakume izate hutsagatik emakumeei zuzendutako egiturazko indarkeria. Eta ez da fenomeno isolatu bat. Crecen discursos autoritarios que cuestionan consensos fundamentales sobre los derechos de las mujeres. Defender la igualdad y combatir la violencia machista es defender la democracia. Negar esta violencia, desacreditar a quienes trabajan con las víctimas o faltar al respeto a las mujeres asesinadas no solo es inaceptable, es profundamente peligroso. Nos quieren devolver a tiempos de silencio y desigualdad, atacando directamente al feminismo y atacando a los derechos conquistados. Frente a este retroceso, no permitiremos que se pongan en juego la igualdad, la libertad ni la seguridad de las mujeres. Emakumeen indarkeria ezabatzeko nazioarteko egun hontan, gogora ekarri nahi dugu indarkeria matxistak beldurrezko eta lotsasko ingurunea sortzen dauela. Indarkeria jasaten dauena bakartzeko eta isilarazteko joera duela eta biktimagileen zigorgabetasun sentsazioa areagotzen dauela.